Ajumbe a counti ya Naikuru aria marenda kuhagura spika Joel Maina maroiga ndari na utheri mirutire-ini yake ya wira tondu matiramukira igiina ciagutwarithia mibango ya matura na mamuria ndaramahe macokio. Wira wa assembly iyo yothe ne ka make sure kwina kindu twitaga oversight. Na oversight twikaga both ya kwa governor na tugeka kwa assembly. No ina ya assembly ni yahithirwo ni kakadi gakoragwo na guku thi. Undu ungi uratuma MC ya mende kuhagura spika wao ni tondu ona ndereti nyingi iria ciaragiririo mbunge-ini itihitukagio na gutikoretwo na kamitii nginyaniru cia kugathika maundu. Ndungikorwo wi muhutu mundu acoke akwire utengere 100 meter ugwe corruption utarikitie. Riu kiria gereka haha ri kamitii yothe mbunge ni gutwira ni rahana te komereirio. No spika agitetera aroiga ati ajumbe ake matire na wetereri na ndari na hinya wake we mwena wa kumahekiria giothe marenda. Riu agitanya onake gutwara direct mbunge-ini ya kwaririria kana nie kuhagurwo. Lakini kama kuna tetesi kwa utendakazi wao, basi nimepata barua pia kutoka kwenye chama na ninataka kuiweka kwenye bunge ndio iweze kujadiliwa upya. Maina arekuira ajumbe acio ni guthogwo marathogwo kiuteti. Tuko katikati ya kutengeneza bajeti. Na miswada kama hii ikija, ujue lazima itaadhiri shughuli hii, ambaye pia baadaye itakuja kuadhiri mambo ya maendeleo ya kaunti hii yetu ya Nakuru. Kuhagurwo gwa spika ucio kurabangwo ni MC wa wodi ya Musopu David Mutai. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Wanjiku wa Kimani.